Larik lai shu yaw da ba makok yaw da ba ngahanga ke da hatu ura sa san nai jidi phura ga gyan ta bani mioi ba da di gyan ta ba se wari san ra ga ne bo gyan ta na ri se ai khoi ga sa san ga khen nei se kadai jano da hui da tang ye la ga sum yok pa loi ba dong na loi ba na tra ga khitang ya na phu chai ra ga ki hel la to ba gi phibam si da lai ga da ba mioi ba na te ba mioi ba di khen nei ye se larik lai shu iram ma ba ni Mayam na su toin toin lang na ba Aristotle na philosopher apaw na man is a political animal haram iduni sa mayam sig mar ka koi sa ga sak manai ma haram si amarom da akoi jo sa makhalam ne du bo sa ga akoi jo khenai je kadai jo ma hai akoi jo wakhan khan ma ngame du wangang ma ngame hai bane ba se any MA tamu ba nupa political science ki degree pai ga sila da pass to go dikhang re ta seng ma hi do tamak pa mi na di sima lari tam ba yaw ba pone ba Aristotle, man is a political animal, has a kind of that. I could show some Kalabani, Tungani, Chagani, Takani, Shorhongani, sexual reproduction, Tawani, city, who is Utawi, Sanjutawi, Hojutawi, Dunakosu, city natural life, the Sama Kalamani, Duga Saga, Koyokan is a Kadai, no, I can mind say, Logos Kai might hear young. Kind of the Saga, Koyan of the Kai Canada, I could walk and Kanmanga, to go Wang, Warisan, Wangan, Ugi Rabamani Purnimadu. Aku yang ngasih lagi kali berirabu saya magi matam dan lerambang ni horon na ugi raba Manipur do ngasih hingi ba sahi marfu sugera sahi trama sugera lagi ba hingi ba ikoi gi mihoro sida ne ngasih Himalaya Park Manipur saya macet ta wada natana mina su sitta ba kariyam su kathai na raga lagi ba adu ma fruit amagi fibam na ngasih ai na ngangi ba mikup sida 2023 dagi horon ngasih ba sahi ani le pagi Poche, mase kadai dagi thokino da rajniti kari no politics hai base kari no ai base munna kangda ba miyam bu madu gyan tahalaga duchin mari motam miyam bu apam masiraga sanarat power game the realism ni and practical way ni na hairaga miyam si leiba ya ba okta bi do na leiga da ni haina to bu mu satna bi natraga ning thau pali ngai gi loi bai do miyam tabi ro ni lila da su ai bu loi ba leima ba ning thau ibungo na khuya da punem jari he ai ai bu loi ba ai Sigi wahan thong amadi yen loiba ok loiba hai de ning thau du na loi ra ga mana pai bagi mong da lei bagi madu type ta mi se loi ra ga thamba na tra ga brothel da lei ba ok bi do na paisa na lei ba ya ba miyam do na som season ra kan na miyam na ju madu dagi bridge ta ga thugai ra ga madu wakhalon de wang ma lam na chat pangam da ba dagi ni nga si akoi na Manipur na oi ba fi ba se hai se miyam ka bi miyam gu oi ba problem si bu lanai gi problem da khoi na yum da solve to lei re ba Kamai tau mai electricity department am lejari ni karor tar ga miyam go na piga da public problem se koi na private problem on to Manipur masa sing yam tau ga lebe samaina leipa ki oi problem se lanai gi imung gi problem tau na Manipur se mai phangre ne haibe mutana ai gi yum da mai lakre ne ana ai gi yum da mai lakre na wakhan da picture laga ai gi imung khakang ubni ke dau lai inverter khara lai generator khara ga they were trying to solve what is essentially a public problem as a private problem Lepas miyam yoga problem saya, agi ilana agi problem dong solve tahu eba. Masih ke mentality se thugai ye na case to file tahu ne 2011 da. Meeting ne sungang ne you can't solve it. Lepas miyam level the solve tahu the problem se na lana problem kaya ada gena. Hai bukan tahu orang tu, ai na sahi aku marim se urai sini na. Manipur miyam se aku ising pangri se kali gini, oh ina hangbai motan na. Ising pangri na aku mungi bunga tinggi kerana celu so kerana lay tu contoh lay lepas semua. Private problem motor lay lepas. What is essentially a public problem? 13-point agenda ga in thami do moi gyan ta dri ba accountability ga iriba IDP ga je moi heta haijan bi thahum dan jan ni haram dai ne ngon karam ba video da ina thahum dan na khudak ta ina hanjan hangen ni haibra nang video do puro oi hanjan na ba hotna ba isa igi priority oi ni haise english as why ni the effort to ensure that they return haise effort Carpet manung da kain ta leitaw normalize taw daw na kain leitre luhong khongdong tawre office kare khoi normal way re harga ichi ilei cha mayam machabat na dana sigi IDP mema patni se khoi kaw thokini kha leiraga ise aina election gi file tawruba numit tu gi tholak pada press ichinaw mayam ga aina na magi dari du da lepa disigi da aina wahai ani hagi bane da khara lega luhong khongdong tawra ka kani akhoi na kawroi da di ilei cha kaya ma ngasi si relief kem da leise khoi kaw ya de kha lega di normalize tawra ga na luhong nge thabuk tawre khole school gare haira kani haiba ga tawga prime minister na speech bi da yaw rai ni peace has returned in Manipur school gare office hange hospital hange hai brahmana
Sige mamang kasi normalize ako na sa inaayam na doon na losan kita na ba hanjan nang ngalaw ka mana kung sida ngarang doon na ba siyengo na at sida na tana iusik thadari ay ngonda thada mga mamasa masu ngarang ngam ngai bam na Guwahati salda government of India ke secretary na ay no wano mo ba sum public sector da ay akoi standing committee meeting sepada ngarang achauba body amna ay na IDP yang tawbiyo na ngano do china ama yara I was so happy ngasi ay tamamam ni da ngasai kwai khan ngam do ngarang Guwahati salu dai kana bam phangen government of India ke top secretary amna ngonda sir nangi sumaina hairam me na moi kangu do ngonda la me nangi sumain taw yaram ne I was so happy ai thong ne ba wano mo ba noi da sim to ya ga sim ta saya ga si to ya ga sa si sang ne ba ingon atop mai khum ma ho ga party atop maming da tholok ngai ge cha sam thina wange bhandate maduna ne bai da surrogate election ne do mamai upsal la thokla su be lak na handak lang hokra di ne manipur ma ta ji kanam tu aduna ko ni imale ba nungsi harga vote matam na na paisa nungsi aigi mari mata aigi paisa aigi ingwa mateng pang sakhibe da ne ba ngasai gi aduga chap mana ba wakhalo ne ba ngasai bole pa kamu na karor pai do ni thika pi ngamak to ni changi do ne ba aduna si kamu je ma nga khar yeng kan loire na adu da sum lenga lenga puthaba kari gom ba hal bihar da na NDA se tura ba tuningai chansang wangi hoje am thina wangi ba modi gi sarkar ji se manga pham pal lo hoje Hujik sahi ani padri da nasa sahi ani makai paro se kai ningai chang wang ne he bihar da moi tu da adai di mari asam da mukto ama dong to aduna handak to ni bodo ke roge bodo lengi ta su BJP masing sat handai je Hemant Biswas lei na signal horam ne ba adu gi ne ba moi na pakhat lak na congress na ka gi do ma ba jaga sing de mi se yare kai lo focus ne adu da gi ne ko na vote chore je sumai Manipur valley gi area sing ke am ta jan ST population की percentage kaya no kahui na kaya no hai na khwai chawa ST community kana ro de kuki la ama valley de lai bra ni mo adu ka khang de ba mo se khara ga la ani hen gar mo de ha kan ba kuki la ani na thada ka sam thong da kuki ne ma ai hai tha sau chama hen lai bi ni ka ke ni se sine mo de hai tan ba je mo ye nupi lo le hai ngam ni na ngonda kuki nupi da mami ga su pisal ine ba yang mandro ai hai na amta di masang thadi uzo ge ai bu pin di sau ai masang thadi oi loi na ada sik atum hai jan ba se mia mu la na lam jing ba se kada ja lam jing yin bi ba hol khomang hau kip na vote ka re ba ko headline na kai fu the refugee na vote thada nei ka ba ne khabar do ai gi ni loi da bne da wa refugee na thada e ja koi kok ta kai oi Burma rom da gi lak pa mayam na thada da ka boi u da do khabar manung dong tu sau thore nei chai isu yaw ri hone changai ngo icha pi icha pa like tamba school mo jam hai bani ka met pani mo ge Instagram mo kai yam hai bani tha ro sau tho le yengo khabar ong ta pa bi mo thak lai khabar do kai hai ge na handak ti NDC na vote se boycott to da naga yam na thada raktre mane kuki ni da naga yam thada raktre adu gi mathak ta kuki naga gi irang galan de da mayu ma kai kai da na khotna Tangdu lai ta na mayu makai chela aba kuki gi refugee mayam du na he na thada ra ko da ika bani hai meaning ani sam khena dro mingon da dom lan la oi am price lai lai su ai bunga na ko ki sam thong su heart of infant ne hai ne hang ni ne me ke mas ki tang tara if my memory serves me well lising ani ga kulum doi Manipur sarkar na su lau thoe na adagi di su lau thokre na ko sam chuang ge ba ko ji yeng de su je kana sign tau ge ba umbrella organization ani KNU hai ba maga UPF hai ba moi makha da yaw ri organization loi thar kan na organization ko nga ne ba su sign tau ise hai ba cabinet na law su lo thu e jin kana da ge ZRA ga KNU da ge organization ko nga ka sign tau na ba su du organization ani khatang lo thu ga karmaina koi miyam jina su lo thok re kuki ge kaino de ge na hai ri no ba koi adugi karan tau ge ba kadar tau ra ga miyam na gyan ta haudu hujik ai mam Google pai bi to nam ge te yang yo mas ke tang tara ma thoi nam yu government of Manipur withdraw su from Kuki militant group ai ba thol kani ho jengo cabinet has taken the decision to withdraw su from KNA and ZRA organization ko mga dugi umbrella ani du sunate UPF ka KNU sunate palai do kumanga de ani khatang lo thoga koina su lo thokre na kamai le rami no ba koina
มณิปุรมียามสินะสมัยฮิตเลอร์กีมากีโปรเปกันดากีมินิสเตอร์เลยเมเกเวลเลยนะเอ็ดอล์ฟฮิตเลอร์มานะโปรเปกันดาตัวเสียอ่านไปจะมาเคยหาเรื่องอะไรได้อ่านมาจะลิซิงลักหันจันหายุมีอันแต่ชุ่มดุมวันมันเนี่ยนะเนี่ยเกเวลนะไม่โปรเปกันดามินิสเตอร์ตัวมันเนี่ยสิอะดูไม่ตัวนั้นเนี่ยสุกลูกตัวเกรคนสุกลูกตัวเกรมีอันสินะสุกลูกตัวเกรนั่นเลยบ้าดูก็ขับรถจะสุกี้เลยอินให้สิมณิปุรกีโลเคลเปเปอร์เดฟงเนี่ยบ้าเกี่ยนี่ก็เสียดายเลยลูกตัวเนี่ยดุมฟงเนี่ยบ้าฟงมันเนี่ยಅದು ಅಕೋಯ್ ಕೋಪನ ಶೂಲೋ ಥೋ ಅಜ್ಞಾನ ತಹನ್ ಬಾ ಪ್ರಜಾಬು ಜ್ಞಾನ ತಹನ್ ಬಾ ಚುಮ್ನು ಹನ್ ಮಂಗಂ ಬಾ ಅಚುಮ್ ಲಬಿ ಅದನ್ನ ನತ್ರ ನಸೈ ನೆಹರು ಸೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚತ್ತದ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕನ ನೋ ಗೈ ಮಾ ಹಂಗ ಲೈದು ಸಬನೆ ಖುಜು ಇಮಾಮ್ ಮಣಿಪುರ ವಾರೆ ಸೆ ಅಖೋ ಮ್ಯಾಂ ವಾ ಬೈ ನಿ ಅಖೋ ಮ್ಯಾಂ ನುಂಗೈ ರಕಂದನಿ ಮಣಿಪುರ ಮ್ಯಾಂ ನುಂಗೈ ರಕಂದನ ಸೋ ಖೋಯ್ನ ಇಮಾಮ್ ಮಣಿಪುರ ನುಂಗೈ ರೈ ದೊಯ್ ಸೆ ಸಿದ ಮಿತ್ತಗ ಸಾಗಲ ಸ್ವಾಯ್ ದಗ ಸಿಮೈ ಟೈಪ್ ಇಮಾಮ್ ಮಣಿಪುರ ಗೈನ ಸಿದ ಕಜಿಂಗ್ ಲೈಗ ಥೇಲಗ ತೌಬುರು ಅಖೋಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಗಿ ವಾನಿ ಅಸೆಂಬದಿ ಇಮಾಮ್ ಮಣಿಪುರ ಸಿ ಕನಾ ಸನತೆ ಅಖೋಯ್ ಮಾಕ್ತನಿ ಲೈರಿಬ ಲಮ್ಸಿಗ ಅಖೋಯ್ ಗನೆ ನತ್ರ ಇಮಾಮ್ ಮಣಿಪುರ ಐ ಸಿಬೋ Imam Manipur se wah na kangkung saya deh cuma saya ni piam tu wari rana terus orang wari dah pak sini miam ni pak Imam Manipur na anu Imam Manipur saya aku jangan pak pun sirol mu itu ni semai paraga mapa lagi inventor tanah aku dah hai dah ni aku dah lunggri set payau le adu yau le na facts and fiction lo yau ni lo ni mak ram badi nanti but luri di mapa anggi mi yau gi cuma lar mana tak badai ai ni am cik na pun ni musik pak मियाम ngasi bawa hangat tau, aina se meeting dari oh mereka suram ni, semaina cie se payah meeting anda, aina hai bedo hujik ti, Bharat ki sarkar nasu yarabani, ena bawa yarabani, Burma da base tu khulai pai, bakambu hana, India ki mata ka lan ho bedagi tolak pa Iran ne bese, ena bawa yarabani kan main ni kebeli se, ubi hoga na ya ubi na, ya ubi hoga, adu ki cie tu da iri tu na kanano, maitai ki lal hoga lucing ba ani ki mamin. Indonesian, ani ki maming, moi tarik ki maming, and others and Thai ko. Burma-based militant, narun maming, leader ki maming ni Tharis, organization, ani, magi leader Indonesian ki ani moi tarik ni. Adu ki FIR, adu ki makada ni, pagat ki mamay imay bensin ni na, thadu icha papa yaro hai je, sigi nik ki basi adu ki FIR, adu ki papa ngat ni. Cekoi kana khange bas. Akoi kopil sumai nilek padan kari ui mita. PDF sang cookie sang lungri sang uri na ba cie da iri tu na yang luri di mogi pitaji muje ke bhayo bhayano in tor nupa se asi masa se soki da ni hai da ni aju phoi kau ni bang dai bi mon hai de na sei pau bhai na sak pai sei dong tar bu ma le moi ma gi bhayo bhayano in tor se ba kai no khoi mu na ngang dong tor ga lai da dong tau le moi ai sei ni no bai wan ni propoksa ka sa ni mo mana tu nanggal tu saya tu kalau betul ngang mereka, mana ngang betul tu memang patharis berapa patharis. Semua Jal Jeevan Mission atau hangu Jal Shakti Mission ministry website tu mamin no yau ni hak ina popular le na aku youth congress leader main nominate tu website, mau anda pam dah ina payang hangu sini, payang hangu mau yang mana, memang tu ni tu phone, memang setiap itu mengai le, mau yang le, yang le kan tu kaya hari kita popular na, emang. Sir, aku bawa maming yaw eh. Ay no, bawa maming yaw. Tu wo ising phang bro sini. Kaya phang tu no dai. Ada masih dia ko mamangi tayo, man isi dia tu ni to khale ba mana. Ada ay kay no si siang to ko yin dina je malu sini. Ma chal hi ngale. Ma hai se sir masih samgan ni hai ba gi list ma le. Ada hai ijna sab even so yam cham bani connected hai bani hai. Samgre pi gre hai bani. Hayang nanti yang sudah kisah, jadi kita ngai sort tau, ini DC dah hari ni. DC na member secretary huai, ini chairman huai. Aina saya hau dai bahasa jam sampi kira jom dah kau nung padok bimon guma katuram cang kasu Manipur hong huai tu, tap na hong, mama di tahu na hona siya kau gimit na ubah.